mantan ko dalam sangka. Alapan panggilan santa. Denden atau pampidokan. Kenapa pidokan? Ngapa nak kau garing nyawa? Kena kau untuk menjaga garing nak. Erok batu ngapa numero? Salai kau laku kasusai. Unak ceruk di kau. Acaranya kau. Apa pun ada besok aja. Kau ya gasmo. Apa nih gasmo? Gansa mopo. Ikaw iya deh. Ngapa? Sama ko jadi dulu bicaraan lo. Mantap kontu, mantap ko. Manakan cangi gayanu. Modeka liwa liwa. Nasa tonji tulolo bangkoa. Mana bakrakna make tarigu. Mana mantang ah. Pairokan ya anu. Nyapa? Kaya mako. Nyapa? Panas tay. Panas sekali yang panas say. Wasan gigiyo giyo nu. Gasini kau di sana ero. Amin amin. Nu pusing kama. Nu sewok kama. Gasini nakenan kabarisan. Tak lalu mako deh. Ini saya nakelan urusu. Nangusok ko. Kau. Badino niyo kemoyang ko. Capek deh. Apa? Apa memang dinaketukana? Ate ako papile-pile. Pacala-cala, pagosip-gosip. Aman kang ko, dalam sangka. Masa dalam santak kak, pairok kari kau. Denden atau pampidokan. Ngapa nak kau garing awan. Ina garing. Erok baku, ngapa nuero. Salai kau laku kasusai. Jalan-jalan di kau anu cewek. Naknya lebih-lebih, kena ku jalla. Tanda-tanda. Kodo. Susah kok deh. Kamu susah. Apaan kana? Aku kana. Gayanu deh. Ikaw ya gayano. Kancangi gayanu. Modeka liwa-liwa. Nasa tonji tulolo bangkoa. Mana bakrakna make tarigu. Gimana tarigu barang? Kalau ada susah. Bener ku susah. Ku baji.